ازيك يا اياد؟ الحمد لله يا باشا، اخبار الحمد حضرتك لله. ايه؟ بقول لك ايه، احنا موجودين احنا موجودين النهارده في 8 شارع الجيش العتبه فوق كشري الامل سنتر ترند الدور الاول. واجازه يوم الاحد واجازه؟ صح؟ لا مفيش اجازه يوم الاحد ايه ده خالص والله، لحد خلاص لحد العيد باذن العيد. الله. طب حلو، ده يعني الجديد بقى. كل ايام الاحد شغالين من الساعه 12 لحد الساعه 10 بالليل. طيب انت عندك هنا في السنتر اطفالي اطفالي حريمي. وحريمي ورجالي وداخله حريمي. طيب بس النهارده الفيديو هيكون للاطفالي الفيديو ولكن اطفالي النهارده. عايزين حريمي والحاجات دي يدخلوا على لينك التليجرام ادخلوا على بتاعك لينك صح؟ التليجرام هتلاقوا كل الموديلات طب بالاسعار. هتشحن من اول كام من قطعه؟ اول قطعه. من اول قطعه. من اول قطعه. طيب الاطفالي عندك هيبتدي من كام؟ من اول 50 جنيه. من 50 جنيه. بصوا الكاش من القمر اول ده 50 جنيه اهو. 50 جنيه لابس من عمر كاش كام لكام؟ بناتي يلبس معانا 4 سنين وعلى حسب 4 جسم سنين. الطفل برضه. تمام. عايزين نقول المقاسات علشان يبقوا عارفين برضه. وعندنا برضه حاجه زي كده اولادي 50 جنيه بس. ده اولادي مقاس سنه واثنين وثلاثه، نركز ب 50 جنيه أيوة. مقاس سنه واثنين وثلاثه عشان الناس تيجي مظبوط. تسال بتقول فين ابو 50 جنيه عايزه مقاس 14 سنه ما أيوة. ينفعش. صح. 1 2 3 ب 50 ده ب جنيه 50. تمام. معانا برضو حاجه زي كده اهي 65 جنيه. ده 65. 65 جنيه. ماشي. معانا برضو حاجه كمان ده اطفالي برضه. اطفالي. ده بعمل معانا برضو 65 جنيه. ده قط. ده 65. ده قط. ده القط اعماره من كام 65. لكام؟ ده برضو يلبس معانا لحد 8 سنين. تمام. على حسب جسم الطفل كله. ماشي. وكل قطعه يا اياد في الوان وفي كل قطعه في أشكال. منها اشكال والوان كتيره جدا. ماشي. في برضو حاجه زي كده برضو بصوا 75 القمر جنيه. ده 75 جنيه. ده صوفي قوي. 75 جنيه. ده 75. نعلى شويه في السعر بقى وجبنا لكم اشكال جديده وموديلات جديده للناس اللي بتسعر الموديلات اللي ب 190 جنيه. اللي هي المطرزه من 6 ل 16. من 6 ل 16 جبت منها كلها موديلات جديدة. تطريز. جبنا الموديلات الجديده اهي يا باشا. تمام. اهو. بصوا على الصوره قوي. 190 جنيه يا بس. اياد معلش كده. ده بصوا ب 190 جنيه يا بنات. حلو قوي. من 6 ل 16 وفي من الوان 6 ل واشكال. 16 الوان واشكال كتيره جدا. ماشي. معانا برضو موديل كمان. هنا في السنتر في اولادي وبناتي. ها اولادي وبناتي يا كتير روحي. جدا. ده جميل قوي. بصوا بيجامه الوقفه حلوه قوي دي يا يا بنات. جميله. باشا. بصوا الاستراس اللي فيها حلو قوي. دي 190 جنيه بس. من 6 ل 16 سنه. معانا برضو حاجه كمان اهي. برضو من 6 ل 16. من 6 ل 16. كل ده من 6 ل 16. كل دي موديلات جديده اهو. عسوله خالص. بصوا الالوان حلوه قوي كمان. 190 جنيه. ماشي. جبنا لكم كوليكشن كبير جدا. وبرضه جبنا لكم كوليكشن من البسكوت. كملوا الفيديو عشان تشوفوا كل هتشوفوا الموديلات. اسعار متفاوته برضو وخامات عاليه جدا. اهو يا باشا. ده برضو من 6 ل 16. 190 جنيه. 190. تمام. معانا كمان برضه حاجه تانية ب 190. ماشي. في اولادي برضو عندك من 6 ل 16. اولادي يا باشا كله موجود. هنشوف دلوقتي. هنشوف كل حاجه النهارده. برضو ده ب 190 جنيه يا 190 بنات. جنيه. من 6 ل 16 سنه اهو. ماشي يا اياد. تمام. الحلو كمان ان الوانها صيفي قوي. الوان كتيره ألوان وهتعجبكم جدا وكل الوان هتيجي على بالكم موجوده وكل باذن موديل يا الله. اياد فيه الوان. في الوان وفي تمام. مقاساته. لا ارفعها يا اياد معلش عشان اوريها لهم باستفاضه. بصوا البنات دي برضو من 6 ل 16 زي ما انتم شايفين كده. حلو قوي. تمام. معانا برضو الموديلات البسكوته. البسكوته برضو من 190. 190. ايه ده بجد؟ 250 جنيه البسكوته. البسكوته بقى ب 250. يعني من 6 ل 16 القطن ب 190. لكن البسكوته طقم كامل بسكوته اهو. دي صوت اصلا يا بنات. بصوا تنفع صوت خروج حلوه جدا. من 6 ل 16 من سنه. 6 ل 16 سنه اهو. عامله 250 250 جنيه بس. دي 250. طقم خروج اهو. طقم العيد ب حلو 250 جنيه بس. تمام. اهو. دي برضو من 6 ل 16. من 6 ل 16. عرضنا في الأول مقاس كبير وده مقاس برضو صغير اهو. تمام. دي من 6 ل 16 برضو. اهي 250. 250. معانا برضو حاجة كمان اهي موديل تاني ولون تاني 250 جنيه. دي عاملة 250. يا باشا. اهي دي برضو 250 بس. والبسكوتة من جوه ناعمة. مش اللي هي هتحرر ولا هتشك ولا تعمل أي حاجة. ماشي. الخامة القطن بتاعتها ب 190 جنيه. برضو الأولادي ما نسيناش الطقم الخروج برضو بتاع العيد بقى أقل سعر. تمام. مش ب 250 ب 240 بس. ده 240. بنطلون جينز وتيشيرت قطن. الله حلو قوي. ارفع يا اياد. فاكر كده بيبان فعشان كده بنزل. لا كده بيبان وانت ماسكه كده. حلو جدا. ده البنطلون تحس ان هو خامه جينز كده خفيف والتيشيرت بتاعه حلو جدا. انت قلت ده كده ب 250. ده يبقى عامل 220. 220 انا مقاس 6 8 10. 6 دي كده مرحله. المرحله الاكبر 12 14 16 اللي هيبقى عامل معانا 240. تمام. المرحله الاكبر اهو. دي بقى المرحله الاكبر يا بنات. تيشيرت قطن 100% سنجل لكرة وبنطلون سوفت. تمام. ده ب 240. ده ب 240 جنيه. المقاس الاصغر شويه ب 220. معانا كمان حاجه زي كده اهي. حاجه خروج بناتي 2 4 6. ايه الريش ده؟ اهو. دي صوت الله.
ده صيفي خالص. عسوله، ده طقم بناتي ده عامل طقم كام ده؟ بناتي، ده يبقى عامل معانا 230 جنيه بس. يا روحي اهو يا بناتي، ابقى شكله في التلبيس. بقول لك ايه، يا لابس لعمر كام؟ من سنتين لحد 6 سنين. من سنتين ل6. معانا برضو موديل تاني منه اهو. ده الشورت وده التوب وده التوب بتاعها. بتاعها. عامل كام يا اياد ده؟ 210. ده 210 برضه، من كام لكام؟ من سنتين لحد 6 سنين من برضو سنتين معانا. لحد 6 سنين. معانا كمان موديل. ماشي، احنا بنركز على عمر علشان تبقوا عارفين فئه السعر. برضه شورت والتوب بتاعه اهو، عامل كام؟ برضو ده عامل معانا 230. تمام. معانا برضو حاجه اولادي اهي. بنطلون ده شورت بسكوته. والتيشيرت بصوا بتاعه تيشيرت قطن 100%. ماشي. ده يبقى عامل معانا 200 جنيه بس. ده عامل 200 جنيه. 200 جنيه مقاس سنه واثنين وثلاثه. ماشي. معانا حاجه كمان برضو، ده بقى مقاس ايه اكبر شويه. ده اولادي. تقريبا سنتين 3. من سنتين لحد 6. ده موجود منه من سنتين لحد 6. ده هيبقى عامل معانا 170. 170 يعني برضو في اسعار اقل وفي اسعار اعلى، وكله على حسب الخامه. تمام. معانا حاجه كمان زي كده. بكام؟ ده 4 و6 و8 و10 مقاساتنا. ده هيبقى عامل معانا 180 جنيه بس. 180 جنيه وقطن 100%. والشورت فيه تطريز من هنا اهو. حلو قوي. ب 180 جنيه. 180 جنيه بس. تمام. معانا برضو البنتكور بتاعه نفس المصنع، خامة عالية جدا، قطن 100%. بكام؟ ده بقى معانا برضو 180 جنيه بس. من عمر كام لكام؟ 4 6 8 10. كل ده قطن 100%. لحد 10 180؟ لحد 10 ب 180 جنيه بس. قوي. الاولادي اقل من البناتي كمان اهو في السعر. ايوه الاسعار هقول لك علشان البناتي بيبقى ليها تطريز بقى وشغل كتير. اكيد طبعا. في حاجات برضو اللي هي الايه، الخروج الاولادي القطن 100%. يعني لو حد عايز شيرت وشروال، مش عايز جينز او ايه او سوفت. مظبوط. بكام يا اياد ده؟ ده يبقى عامل معانا 290 جنيه بس. 290. بس حاجه قطن 100%. العمر من كام لكام؟ 1 و2 و3 سنه و2 و3. معانا برضو الشورت بتاعها اهو 240 جنيه بس. ده ب 240 الشورت. بصوا يا بنات حلو قوي ده. شغل قطن 100% للي عايز الشغل القطن. ماشي. تمام. معانا برضو البناتي نفس الكلام. زي ما عرضنا لكم الخروج بتاعه، وفي القطن برضو الخروج بتاعه للناس اللي هي محتاجه قطن. ده بناتي. بصوا تناسق الالوان حلو قوي. حلو قوي يا اياد. ده عامل كام؟ ده برضو عامل معانا 190. ده ب 190. 1 و2 و3. تمام. 190. وادي الاولادي برضو. ده اولادي بقى 190 برضو. سنه واثنين وثلاثه. سنه واثنين وثلاثه. تمام. 190. تمام. كل الشغل ده قطن 100%. نعلى شويه بقى في المرحله بتاعه المقاس. معانا حاجه بناتي جميله جدا. 10 12 14. دي بناتي 10 و12 و14، يعني داخل في مرحله المحير. دي ب 285 بس حاجه قطن 100%. واضح يا اياد والله. بص يا بنات الخامه العاليه بتبان قوي في التصوير، تبقى حلوه. تمام. بصوا بقى جايبه لكم دلوقتي بقى مقاسات اكبر شويه، صح؟ 12 14 16. 14 اولادي. تمام. عامل ده هيبقى عامل معانا 295. حلو قوي. واضح ان خامته عاليه قوي. خامته قطن 100%. 295. تمام. معانا كمان حاجه زي كده اهي. ما كسرش 300. لا. تمام. مقاسات 4 و6 و8. ماشي. 285. ده 285. 4 و6 و8. احنا بنتكلم هنا يا بنات في سعر مع خامه. تمام. بصوا خامه حلوه جدا. كل ده خروج اولادي. بس الناس اللي هي بتحب القطن مش بتحب الموديلات الجينز. بتحب الحاجات اللي فيها جينز. 285 برضو. تمام. طبعا كل ده هتلاقوه على لينك التليجرام بالموديلات بالاسعار اللي عايز يعمل اوردر اونلاين برضو. مظبوط. علشان في ناس ما بتقدرش تنزل، ففي اونلاين عادي من اول قطعه يا اياد. من اول قطعه الشحن. حلو قوي اللون ده كمان. بكام ده؟ ده يبقى عامل برضو معانا 285. اسعار مقاساته من كام لكام؟ من 4 ل 8. حلو. من 4 ل 8. في حاجه كمان اهي 280. دي شورت. ماشي. موديلات الشورت بقى عشان الصيف. حلو. ده من كام لكام؟ ده برضو من 4 ل 8. من 4 ل 8. حلو. ده تقريبا 8. ممكن يدي معاكي ل9 كمان حسب جسم الطفل. كله على حسب جسم الطفل. مظبوط. اهو ده الشورت. حلو. ده برضو ده 4 6 8 برضو. ده معانا 280. ده مقاس 4 اصغر مقاس. تمام. مقاسه برضو مرتاح. حلو. معانا برضو 295 موديل تاني.
ما شاء الله ده كبير. 12 14 16 مقاسات. ده بص دخل في مرحله المحير. حلو كبير يعني، فاهمين مقاسه مريح كده. وطبعا في الوان يا بنات، في الوان كتيره جدا. واحنا بنقول لكم اهو المقاسات مع الالوان. اياد انت هتوريني كمان لبس خروج. لبس خروج موجود. اطقم كامله، علشان بدل ما تلفي وتقعدي تجيبي طقم بقى ب 1000 وب 1200. كله موجود. الاسعار انا عارفه ان هنا هتبقى حلوه قوي. بصوا ده برده حلو جدا. ده بقى سمول وميديوم ولارج. سمول ميديوم لارج، يعني ده ممكن يدخل في مرحله الرجال. ده اصغر مقاس، ده السمول. ده السمول. ده هيبقى عامل معانا 330. ده 330 ماشي. معانا كمان حاجه زي كده برضو 12 14 16. دي اولادي حلوه. 220 جنيه بس. حلو يا بنات. بصوا قلت بكام؟ 220 جنيه بس. ده عامل 220. 220 ده مقاس 14. ده مقاس 14 تمام. معانا برضو بناتي موديلات جامده جدا اهي. ده متطرز اهو. من 2 ل 6. يا روحي ده من سنتين ل 6 عامل كام يا اياد؟ ده يبقى عامل معانا 270 جنيه. ده 270 ماشي. وايه تاني؟ معانا حاجه زي كده اهي. ده يبقى عامل معانا 280 جنيه. ده ب 280. 8 10 12 لحد 14. لحد 14 وده مقاس 10. طيب حلو قوي. جايبه لكم اطقم العيد، لبس العيد خروج حلوه جدا. 3 قطع خروج. بنطلون جينز. تيشيرت قطن 100%. تمام. معانا جاكيت سوفت. بنطلون جينز مقاس سنه واثنين وثلاثه. تمام. هيبقى عامل معانا 560 جنيه. 560 جنيه. معانا برضو حاجه اهي. بصوا ده بقى الجاكيت جينز. الجاكيت جينز حلو. وتيشيرت قطن 100%. وكمان البنطلون جينز. بنطلون جينز. لا جينز. جينز بس ملون. بكام؟ ده هيبقى عامل معانا 560 برضو. 560 طقم 3 قطع. بيلبس من كام لكام يا ايه؟ بيلبس برضو سنه واثنين وثلاثه. ماشي. معانا كمان حاجه اهي برضو 3 قطع. طب ما ده في بنطلون ورا مش مشكله اهو. ده طقم البنطلون برضو. البنطلون سنه واثنين وثلاثه. سنه واثنين وثلاثه. وده تي شيرت وكمان البنطلون. وده الجاكيت بتاعه. ده يبقى عامل معانا 500 جنيه بس. 500 جنيه تشتري دماغك تاخدي طقم كامل على بعضه. معانا برضو البنات الكبير. معانا حاجه 3 قطع. دي سوت. تمام. وده البنطلون. ايه ده تبعها؟ حلو قوي. ده كمان 3 قطع. 3 قطع. ده هيبقى عامل معانا 480. حلو. طقم خروج بناتي. عمر من كام لكام يا اياد؟ هيبقى عامل ده 12 14 16. تمام. 14 12 16. معانا بقى ايه حاجه خروج اهي بناتي. ده بنطلون اوفر سايز. تيشيرت قطن. ده بقى اللي هو يعني في اول الحريمي. حلو. طبعا ميديوم ولارج واكس لارج. تمام. بكام ده؟ ده هيبقى عامل معانا 310 بس. ده 310 تمام. معانا برضو موديل كمان. ماشي. ده مرحله ايه؟ ميديوم ولارج واكس لارج. ميديوم ولارج واكس لارج. هو بس لون ده تاني. حاجه وايد ليج كده كمان. يا روحي حلوه جدا جدا. ميديوم ولارج واكس لارج برضه 310. تمام. ده ب 310. وادي موديل كمان. في موديلات كتيره جدا من الكوليكشن ده عشان العيد بفضل الله. ان شاء الله العيد هيبقى عند سنتر ترند. مظبوط كده. في الوان بقى وموديلات كتير. الوان وموديلات كتيره جدا، بس احنا عشان وقت الفيديو بنحاول نعرض لكم كل حاجه. حلو قوي برضو. ده بكام؟ 310 برضو. 310 طقم خروج حلو قوي. معانا برضو الحاجات اللي هي السوتات البناتي من 6 ل 12. من 6 ل 12. الخامه المدلعه. البنطلون بصوا اهو مدلع. التفاصيل بتاعته. ماشي. نجيب دول كده بس عشان اعرف اوريهم حاجه. حلو قوي الطقم. ده يبقى معانا 280. ده 280. ده اصغر مقاس، في لحد مقاس 12 سنه. ماشي. معانا برضو حاجه كمان اهي 280. لا بجد ده 280. 280 جنيه بس. بصوا بنات البنطلون شارلستون اهو. وفي فيونكه من هنا بيج كمان. ماشي. واخده من نفس اللون بتاع التيشيرت بتاعها. حلو جدا. 280 جنيه بس. عمره من كام لكام؟ من 6 لحد 12. من 6 لحد 12. موديلات كتيره جدا عندنا، بس احنا عشان وقت الفيديو مش عارفين نعرض لكم كل حاجه. جدا. غير بقى ان في داخلي وفي لانجري وفي حريمي ورجالي. وفي اونلاين لاي مكان. وفي اونلاين. واسعار اللانجري والحريمي بتبدا من 45 جنيه في اللانجري ومن 60 جنيه في البيجامه الحريمي. ماشي يا اياد. شكرا لك جدا. شكرا.